America since Joe Biden tang Mexico since Andres Manuel Lopez Obrador tang Canada silin Justin Trudeau cheki sagoti nang la Mexico gese nang chang America gegap sumbute uti nambe che de chokjen ting juba de kyanggyopse kesa sa mingma nyingi chokjen tone kong nambe ngagu gi nang la computer ki chipli thuri sudun chejo ta tishin namshi gyundo gi kange la dongle ta Hea erina Mexico chone zuge yukyarwa chemado songwe kange sejo ta denja sungyop ta tukse nakzongi ngele so netun namashi ki tola kudu ta de ledun chejo ki chusim tola seta ka jikbe yupre. Tari trejam chungwa shir songde chilu nyedo nishu tsaksum lodi godo tu deyu gegab sumgi sozon kele ka ki kuzab ta shungri mina lanzum nangde Logle ki chibli turi ki gogutar konjur chejo ta songle te na la maza zungjo te la kuti chegu mudu chung yodu tende chane hajan gunge jengi turi te sudun ki nangla ta ringbur de mego bar Amerike kimzi Mexico ne ngezu ki lebo mawe to ne kutu tuba shik yongkyu yinba setun chedu tishin kuti nambe tu mudu chungwe netun shen shik ni Chilu nyedon sumju pardo kenyi da chunyi dezen kaki kuryu la nuzi chewe meten tuklan chirtun ki gyaja chunge nyungti tungju te yinba ta. Cho zung lokshu langur ki mishu sannu jiyu diyu gegab su geji sanzam kadu zubdun cheya te chik yimshi. Chang Amerike gegab sumbu te che tu sokjen deshin penzu war midunbe genda kangzamshi yumi la madu bar chungwa shik yimshi. Satawe ni sinzi Biden da Mexico yi sinzi Lopez Obrador ni ki hensum kapsu Mexico yi sinzi hi que es el momento de terminar Amerike yu tetan tigula nangme tungi tu che kari khadu che di sung tu bala sinzi Biden ki You know, the United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world. Tapar Amerike kuiter benju roram pyon cheshu nang bata Erini nubjo chilin chigwe didu latawe ge milu lendip gyontu. Sinzi Biden da silin tutu nyiki walaya sunzum shiknang yubri. Te parna Amerika da Canada yi, Mexico yi rangi loso nishu kodun ki chashaka rangyu jigur kemen yoba soshin tuji gyunju chigi yoba tang. Chotsum Canada da Mexico yi, Amerika ne ngoso sudun ki leta la yarge shukji tongshinba diyi, kimzi ngi ki lemi ta tsongle la kyungui posibe luzab yoba setun chigi yubshi. Tetar yinayan tari, chang eri che tu tsokjin ting juba di to, deyu tsangmar tsongle ta chinti tabju ki delam sangbur jotube namba tu yubshi. Nezu di nyendu shuge, pema di jinyi.